the moment of truth, kakabsat ko nga inurat! Hello, kakabsat ko nga inurat! Ay, nakapodpodot ti panawan! Alas 12 titingal daw kakabsat ko. Kaputa, permigaro ti podot ti panawan kakabsat ko. Katuladan tayo mamod kakabsat ko. Diyar aramiden da nga. Agluto dati. Init ti. Ate nay, nakatawag init. Init ta apo init. Kitaan tayo man no, pudpud no kakabsat kumot nga makaluto. Tamang-tama nita, mabisin na kun kakabsat. Agpirito tayo ti itlog kakabsat ko nga inurat. Ay, rugyanan tayo na, maaman tayo na niya ti agpaypay so kakabsat ko. Let's go! Pudot tayo ati ti 30 minutes. Ano, ready to fry nga kunata. Pudot! Ati-ati rupa ko na eh, malutong. Yan, nilami ispay lang. Aturay tayo nga bumigga-bigyang tipudot na. Antika. Ay na, excited na kasi ka. Kanya nga tatipudpud no tayo talaga na pudot si kayo na pati ati imanan eh. 20 minutes ti naglabasin kakabsat kong inurat. Paiganan tayo mano. Napudot nga talaga. Ala na pudot, agpaiso na pudot. Talagan sa nga makapirito si kayo. Ayunan tayo pa iti mga 10 minutes sa nagbalin nga gudwa oras. Magpudot. Asa siyak ti malutluton si kayo. Hansama aji, ilutok nga itlog ti maluton. Nagpudot, nagbar ti panawan na ya. Alis sa makapapudaw na kastoy. Nagpudot, the moment of truth. Kakabsat ko nga inurat. Oh. Yan nga ta. Maluto na nga tamot lang talagang paiso. Iyawan, diya matanan ni, nakastan. Naburbur. Malalata ata. Po, nagpudot ato ima na si Kat. Yan, subyanan tayo ng madamdaman. Naitas, balay-balay lang. Alam ang mapiriton sa. Orayin tayo biit. Mga few minutes manin. Basta ma-steam nan salang. Orayan kakabsat ko nga inurat. Dahil lutlutun tayo nga itlog kot. Mangan nakon. Tani, bis-bisin nakon ti pagururay ko ta malutluton. Perso, peperso. Nga makaluto. Steam na lang. Tabayagan tayo pabasit. Okay, may sa oras. Kita ang tema. Nun niya ti pudpud nga talaga. After 1 hour kakabsat ko nga inurat. Kitaan tayo na niya ti resultanan. Naluto na po talaga ti kinapudot ti panawan. Oh. Daitan after 1 hour. Oh, haan namot nga napirito ngom. Ata ni oh, kasa na-steam. Ita ti resultana. Yan, ikan tayo pa iti 30 minutes pa. Ita kita. Daitan, the moment of truth nga kunada. Na-steam lang kakabsat ko nga inurat. Sige pa, ita no masatisfied tayo ay kan tayo pa iti more than 30 minutes again. Likat ta na nagpudot. After halos 2 oras ang kakabsat ko han na nga napiritong. Dahil iti pudpud no kakabsat ko nga han nga pudpud no dahil makapirito nga kunada. Na-steam lang ni steam. Adi kasla na ikan lang ti danong na pudot. Dahita, te kinapudno kakabsat ko nga nagurat. Anang kayo nga lukluk po niya kabsat ko. Dahil iti pudno. Dahita, ni, siyak ti napiritong.